Siz Tapyonkani hammadan ayrim berib yurgan xizmatlarga yozadimiz. Musuqa. Tapyonkani eng tomoshabin shoir xizmatlarga yozadimiz. Tapyonkani men Rustamkaga beraman. Biz bu tapyonkani har doim armiyga yordam berib yurgan oltin xizmatlarga yozadimiz. Men ушул tapyonkani men kesиптешим Элдарга узатам. Bari bilen bat til tanışkan xizmatlarga yozadimiz. Onu men kesipleşim Danyakaga. Bu tapyonkani kompaniyadagi eng ko'p suyulgan xizmatlarga yozadimiz. Eng ko'p сөйлөгөн кызматкер Насиба. Kısaca sizde burada en ko'p suyulgan xizmatlar deb tanlashdi. Eng ko'p tabaqchaga atay bilan o'tirgan xizmatlarga yozadimiz. Men bu tapyonkani Baysan akaga uzatam. Sizde бар болду эң ар дайым бир нерсе жеп жүргөн кызматкер деп тандашты. Ал эми сиз бул tapyonkani биздин жумуштагы эң стилдүү, эң модный кызматкерге узатыңыз. Ең стилдүү дегенде бүгүн стильный болуп кийинип келген биздин менин кесиптешим Кубаныч мырзага. Ким айтканын билбейм, бирок ким айтса дагы ошолор үчүн кубанычтамын. Tapyonka бомба, честно говоря.